Biashara mamera kaunti ya Nairobi ni makuromba Rais Ruto na gavana wa kaunti ino Johnson Sakaja kumatethia makiuga kuri na makatero makugeria kumatunya kithaka kiria matengerwe ni thirikari ya kaunti ino gutethereria kiri kubokera ngari cia mira. Mariromba thirikari gukurukira ministry ya urimi kumaririkana na kijagia kumakira thoko ya gutura na kuthiria ngucanio. Anthony Kadenya atariri. Endia ba mira mujwa Nairobi ntereja isili ni baminiti kila bakuga ni tonga bimwe kugera kujukia mugunda haule banenkero ni governor Nairobi Johnson Sakaja kuenderia mira kieni kila kwa dhaino getumika kubokolela mira ila yumite miro kiendethi na mbele kuindwa ntere ingi ja mujwa Nairobi kulingana endia mira baba kuina ntu baditi kujukia kiwanja giki na gwekira depot ya Nchobi kiwanja giki aerwe muremi omuni mubiashara mera ora ariabu mwani na mwanga baye kuonekete ando bakwenda kuia kiwanja gegieto babangete weka container kuo eba weta bakwenda weka container wea nako na twaba uria no ato kane tore twe uria ge batoto cogeria ni ando baka ibabato babangete kuria kiwanja gegieto na nero tukuwa atere batu atokwera thirikari nene na tokwera Sakaja batu totetekeria mandu ya kiwanja geto kiorotheri yonto te batu ne batu twaye to kiwanja ingabana kiwanja kire twaerwe ni twaetere kwa DCC ni kwa twekire kire sheria county iriwa kiwanja gite bateri kururwa mba na itukuriara muno ni na tongere baba ari mbere to bara kilukirie muswanda ya kururamba kiwanjene oreto kumenya thirikari kuu itongeretwe ni mheshimiwa Rigathi Gachagua kana Rigiji uteoba kwenda kuigwa Nchobi ne mbibi atuma batwe turi biashara bamira torurwa Nchobi mbere kinya kibanda kemira kiwanjene gatwerwe dokwene mira batu tuyete kiwanjene na tutena andwa na batu bura tukonda kuwa turenda kuwa kiwanja giki te kinyara ni antu bathatu kiria nkina mwenda na kinoti na ibo tukwenda kuwa turenda wakikisha bakuthamanya Nairobi bete mero batumaye mira nao na gutena thina ibarekane na mira barekana biashara cia mero barabareti kuya kwendia biashara ciao au ibete mero batutumaire mira na tutukane kiwanjene ndia baba mira batongeritwe ni mukaligi twao Leonard Mutegi ni bauti Rais William Ruto na governor Nairobi Johnson Sakaja kubatetheria na gutigira batu gutunywa kieni giki kila bakuga nikyo itigeto kiwiregero bwao bakwenderia mira na eto kuromba ngabana aingirie aruta makatero ya yareguo yondo ndugwera ngabana to ya kiwanja yere aratwethera mucemanio atwethera tukienda iria mira barabara na atwira atwa kiwanja ariko lakini kuri andu bange baiciatherie ni boene kiwanja andu baterita ginya biashara cia mira loiga ngu atere batu tote kwenda kiwanja geto kyo ni makatero ni omaloji na bo tokuwa toriwa ne romba tokoromba thirikari Sakaja twaromba thirikari sa William Ruto tokaua nekiao batu tutwere barabarene kumanthera ombwa inkuromba au atongeria baba mbere ne barake okeluke keumbere ne beya kire mwananchi baya accountable ukethera kwe muntu urete mbeca cia mwananchi kana mu biashara akimwira amunenkera antu aweka mbaka na biashara cia mandawa kulevya batu tote kwenda mira ne crop ne shendundi crop na ne uraibo bwetu tote kwenda okinyangwa tuono batwe alebi banyo Nchobi turone bwantu bari ya mira bakaleba urambi urabo kuona antu balebi so turenda kiani kethura ke sole kamera ko batu turamero tukurega biashara ubeite nio batu turuwa imira tukenderia ko na tuendelete kwendia mira iro tukabanga bura tugetha tukirani kiwanja mwenogu ni bawite kieni giki ni gikarite kwa kagita kanene gikitheri na thirikari gwitukira minister agriculture ni bateli kwa katho kwenjeru kiwanjani giki kenda batiga kwendelia mira barabarani na bambira kwendelia thokoni eno ningona thirikari ni rutete ngugi enene sana na amerweke ruora nyumba ira yagete cia mira inyinge sana minister ntore ndugwenge na ruora thoko kangeta aruora muringene areta kiengo kuombe ake ruora thoko lakini kiuria ngwenda kumuria ni atire Nairobi nio center ya biashara ya mira Kenya mzima kinya muzungu akethora umete London
naombe ondo ne bagwa kwe mira agenda kwe kuona mira ala yenda irwa Nairobi ationa na niga nkuromba thirikari ku yombe gutwa mbeza kae yetu banganie nio yombe gutwagira kiwanja gigi yetu kenda tumba kuona andu aya kwenda iria mira ne bworoje tabadhari indobia mumero bitere ya wabioro theri kebano kwenda watu kageu setha na indobia mumero era wate cuna wa gindu ukenda ugua setha na gindu kiae kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.